Nisuengpa sakanti ko Don Bosco Media Network ko namchaksua, anga Alicia A. Sangman asimang na daan ni Koburang ko parakatinga. Kata bichungrang, SSA teacher ang Christmas na Skang, Dormaha ko man-gen initensong parakatangaha. Police Commemoration Day ko abdo ko manyanga, drugs badang pasakani ko amat na. Jigong pa Koburang, Scuba Salo Deputy Minister Preston Tinsong, adok sorkari Christmas na Skang SSA teacher Rangna, Dormaha ko nanggen in academy ni kata ko agananga. Yaku Meghalaya SSA School Association ni President Aristotle Sirimbay, Tinsong baksa, gronger ke golpugur kani japmano parkatangaha. Yes kubaro meeting at kapa SSA teacher rangi Dormaha ni gemen, getang kapa changna meeting at kapong a, Yano Education Minister Lakman Rumboy ni, tong paanyo SSA teacher rangi Dormaha ni gemen, aro dabian ni rang ni gemen chanchigrama ni kodakanga. Yani bidingos kutong minister, tengtang association rang, Department Rangna, Wiatangaha, Arodakna Nangani pa Department Rangni, Jekai Cabinet Rangni Kurachakanga kunanga, Jeko November Janis Skang Pantio, Jelmana Parakatangen ini akan tapangaha. Police Commemoration Day ko gisik ay adok ni tengtang ajar rango manya ni ko dakanga. Asung na jangi ko kalgaba police rang ko aro CAPF rang ko gisik rat nagata yamanya ni ko dakangaha. Yamanya ni adita tatagba police officer rang aro tengtang rang ni police rang bak ko rangaha. Police Commemoration Day ko bil si antian October January kursa tarik ko ngatronga arya sal ko asung na jangi tango galgaparang ni sal ane India asung gembang di police rang gisik rani ko takanga ni khobor ko manswaha ye salo China border ro aro bilsi research school so ponga school bilsi olada ko tatani jangi ko oncha ka police rang ko gisik rai manyanga ane ba khobor ko manswaha Bersibaro Directorate of Revenue Intelligence DRI ni kita marineng song East Khasi Hills so heroin gni point kuruksa kg ko sis ka ya drugs ko wamang Indo Myanmar border ta badang na jutun kay atim jeni dam thanga kor chibunga point sot punga bri onga DRI ni khobor nani kita de wamang gario ni ko mande sakani kurmaha wamang ko principal marineng oni kurmaha gari ni am sandia ni ko dakko wamang sabon bikrap ge rechet sot punga gni point kuruk ni kg ko manha ar maman ko mande rangoni ko chona plastic ko tape kun packet powder ni dol rang ko manha yan dal na kubro nga nisuwing pa sa kantikon metela.